Timila okiega para ngombe Papala oja imbala la kwae Tukana yesambu waponye wasawaloka Totake doto sakata kolo Dolo mamba Wasawaloka Lakambwa zambi Leko kemi fanatike Wa papa ya kiso Wa mama ya kiso Do 2023 Oyange mbecha swa mukanda Ekange sambi shekina Apaka ote mwelanyo Elombodi we sambo Enyoka menji wachunda Aoya aoka toshimbe Tenene sambi shewedi Kene koke sambi shewe oke Oa oke Teneno palangalo jese Kenda tena koyangala tiko wachoto Papanja tianja lawedi wokumbo akatambite ati Isha ndokengo kulikika kiolo Kulushirukina Papa Michele dianga akambite ati Isha onami hawusamba kalumbi tawudi Wembu yinga kanande kuyinga dotonganilo ayuyu ya la buhulu Latu tusalako Kongo wanomba tukenekiliwe hakukiki kimo Kusambisha Jean-Paul Lububu anima wakinde bola milaki akambite rushirukina deja Kangalukahu kuyangalulu sanganyela kangawaloka vombu sambeka kukahaki Lushirukina apotre Modeste Kasongo akambitate nakawe udumbula lutu kundi nangaka paka konjerezo atupri chikendi dihole ku ikumani ubenshungu la sepe akambite ati ongeni ikuku regulateur wa tension kana wakele ko sekande tuchake ndukudui nakawe atambulo ongeni ndundi kwa lukaniro muchiladi mena Lushirukina iveke Charles Lubanchi akambite ati apotre Jean utolende cha le retroviseur hanga na la cha accident ku Lushirukina tu papa yeye akambite ati tulanyeke ule mwanzambi lole mwanzambi iko hongwe fula Lushirukina iveke Kitambala akambite ati Jean ule muweye lukamba wone la posa kaye kana maloleta naka la posa kakiye wayuchasa kikote maye naka loleta kiti wayucha ukualanga kangalita. Un jour le pasteur Osé m'a dit apôtre Jean, un pasteur c'est un frère choisi parmi ses frères pour prêcher ses frères. Alors il n'y a pas d'arrogance sur ces choses. Le Shirukina muzenja tolongu akapangwe ate onami taketeta lo seke lonyo weoka kambaso utondo université Miriam urepete ite lukenewati lenena upalanga lujase dikenda heni ndikudeka ladi kudachutu lenena upalanga lujase dikenda tena koyanga ladi kwa